nongeye kubasuhuza mu mukurikiye Intego TV. Nge Daniel Rurema tugiye kubana uyu munsi muri iki kiganiro. Ndagusaba ko subscribe utarayikoze. Tujye tubana amakuru yacu ya buri munsi. Ngarutse kukubwira ko muri Kongo Kinshasa imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 yongeye kubura muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC yatangiye ku mugoroba kwa kane, yasubukuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu karere ka Rucuru nk'uko abahatuye babyemereye ikinyamakuru BBC. Alain Mirova, umwe mu banyamakuru bigenga ukorera Igoma, yabwiye BBC ko abaturage bo mu gace karangira muri groupement ya Jomba barimo kuva mu byabo bahungiye imirwano iri mu birometero biberwa mu binyacumi uvuye mu mujyi wa Rucuru. Hari hashize ibyumweru hari agahenge hagati y'impande zombi. Societe civile ya Rucuru isubirwamo n'ibinyamakuru byo muri Kongo ivuga nk'inyeshyamba za M23 zateye bwa mbere ibirindiro bya leta ejo kuwa kane. Umutwe wa M23 mu itangazo washyize hanze uvuga ko kuwa kane nimugoroba FARDC arizo ngabo za leta zatangije imirwano zirasa ku birindiro byabo birirangira, kandi ko zizirwanaho zikajya gucecekesha imbunda aho ziri hose. Tangaza makuru ntiryabashe kugenzura byigenga uruhande rwatangije iyi ntambara. Imirwano itangiye mu gihe muri aka gace haheruka koherezwa itsinda ry'ingabo za Kenya. Uko ziza kwifata muri imirwano yubuye ntibiramenyekana. Izi ngabo zoherejwe mu rwego rw'umwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere wo gushinga umutwe w'ingabo z'akarere wo kurwanya ishyamba zo mu burasirazuba bwa leta ya Kongo zanze gushyira intwaro hasi. Imirwano bibe kandi nyuma y'ukwezi kumwe abakuru b'u Rwanda na Kongo Kinshasa bahujwe New York na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bakaganira ku bibazo birimo n'icya M23. Hagati aho amakuru aremeza ko abaturage benshi muri groupement ya Jomba muri territoire ya Rucuru barimo guhunga bakiza amagara yabo kubera imirwano yubuye. Hashize amezi 3 gusa umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana uri ku mupaka na Uganda n'akarere kanini kayegereye ugana iburengerazuba muri territoire ya Rucuru. Ibibaye nyuma yuko abakoloneli b'ingabo za Kongo Kinshasa mu rukiko barezwe uruhare mu ifatwa rya Bunagana wafashwe n'umutwe wa M23. Abasirikare babiri pete rya koloneli mu cyumweru gishize bagejwe mu rukiko rwa gisirikare rw'intara ya Kivu ya Ruguru bashinjwe uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Bunagana nk'uko bivugwa na Radio Okapi. Hashize amezi 4 uyu mujyi uri ku mupaka n'uduce two hafi yawo mu karere ka Rucuru byigaruriwe n'umutwe wa M23 wirukanwe n'ingabo za leta. Colonel Desire Lobo na Colonel Jean-Marie Diadia bari bakuriye imitwe y'ingabo barigwa ibyaha bine nk'uko iyo radio iterwa inkunga na ONU ibivuga. Ntibiramenyekana neza niba Lobo na Diadia bahakana cyangwa bemera ibyaha baregwa. Bivuga ko aba basirikare ubu bafunze bombi bari bakuriye ibikorwa bya gisirikare muri aka gace ubwo umujyi wa Bunagana wafatwaga. Bashinjwa gutuma Bunagana ifatwa ubwo bataga intwaro ndetse n'imodoka z'ingabo za leta mu maboko ya M23. Ubwo uyu mujyi wafatwaga, amashusho yagaragaje bamwe mu ngabo za Kongo Kinshasa bambuka umupaka wa Bunagana bahungira muri Uganda. Aba basirikare bahunze baje gusubizwa iwabo biciye mu bufatanye bw'ibihugu byombi. Radio Okapi ivuga ko mwiburanisha ryabaye kuwa gatatu ushize abunganira abaregwa basabye ko bari kurwa by'agateganyo kuko barwaye bikomeye. Aba basirikare bafunze kuva tariki 7 Nyakanga. Urubanza rwabo ruzakomeza kuwa gatatu w'iki cyumweru nk'uko Radio Okapi ibivuga. Ibyaha baregwa bibahamye bashobora gukatirwa n'igihano cy'urupfu kubo kugambanira igihugu no guta bagenzi babo mu ntambara. Mu mpera z'iki cyumweru gishize umuvugizi w'umukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru yavuze ko ingabo ziteguye gutera M23 zikisubiza ibice by'inyeshyamba zafashe. M23 nayo yasohoye itangazo inenga ko leta idashaka inzira y'ibiganiro kandi ko ibona ingabo za leta zirimo kwitegura kubatera ko nabo biteguye kubasubiza ibyo bitero. Ibi kandi byashe bikurikiye inkuru ivuga ko ibiro bya perezida byahakanye amakuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga cyo gushyira mu mwanya umujenerali wapfuye mu myaka 11 ushize. Ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa bivuga ko habaye kwibeshya ku wasomye itangazo akitiranya umujenerali wapfuye kera n'uwashyizwe mu mwanya nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga. Mu ijoro ryo kuwa mbere kuri televiziyo ya leta RTNC hasomwe itangazo ryishyirwa mu myanya y'abakuru b'uturere twa gisirikare twa Kongo Kinshasa ryakozwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Umunyamakuru wasomye itangazo yasomye General Forbert Kisombo Bahemuka na nimero ye ya gisirikare ko ashyizwe ku karere ka gisirikare ka Nord Equateur.
ibyagarutsweho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kuko bizwi ko General Fulbert Kisombo Bahemuka yapfuye yarashwe mu 2011. Umukozi wo mu biro bya perezida kuwa kabiri yabwiye BBC ko ibyabaye ari ikosa ry'uwasomye amakuru ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye. Ejo bundi kuwa gatatu hashize ibinyamakuru byo muri Kongo Kinshasa byavuze ko ushinzwe itumanaho mu biro bya perezida Eric Nyundu yatangaje ko habaye kwibeshya mu gusoma neza izina ry'umujenerali. Eric Nyundu asubirwamo n'ibinyamakuru yagize ati uwasomye gushyirwa mu myanya yasomye izina Kisembo mu mwanya wa Kisembo. Gusa umunyamakuru wa TNS wasomye itangazo yasomye Kisembo. Nyinda avuga ko washyizwe muri uwo mwanya ari General Kisembe Ramsen wahoze akuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu ubu akaba akuriye akarere ka gisirikare ka Ituri na UTEL. Ibi ariko n'ibyanyuze bamwe ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko izina Kisembo Bahemuka Fulbert ryasomwe ritandukanye mu buryo busobanutse na Kisembo Ramsen. Ibisobanuro bamwe bafashe nko kwivana mu gisebo. General Kisembo Bahemuka Fulbert yishwe arashwe n'ingabo za Kongo Kinshasa Iduju muri Ituri mu 2011 nyuma yuko bitangajwe yatorotse igisirikare nkuko byatangajwe na Radio Okapi ifashwa na ONU. Mu bandi basirikare bahawe imyanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu itangazo ryo kuwa mbere harimo Brigadier General Sylvain Ekenge wagizwe umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Kinshasa. Ekenge yari umuvugizi wa guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru. Yasimbuye General Major Leopold Charles Kasonga Chibangu we wagizwe komanda w'akarere ka gisirikare ka gatatu kagizwe n'intara ya Maniema, Kivu zombi, Baswele, Tsopo, UTEL na Ituri. Undi washyizwe mu mwanya ni John Chibangu wahoze arizwi ku ipeti rya colonel. Mu gihe cyavuba byavuzwe ko yagize Lieutenant General ubuhawe gutegeka akarere ka gisirikare ka 21 Kasai Oriental. General Chibangu wahoze mu mutwe witwa RSD Goma akaza kujya mu ngabo za leta mu 2011 yagaragaye ku mashusho avuga ko yashinze umutwe urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila abushinja kwiba amajwi muri Kasai Oriente yari ay'umukandida Etienne Tshisekedi. Chibangu yarashizwe yarahunga aza gufatirwa muri Tanzania yohererezwa Kinshasa abaranjwe ku byaha byo gutoroka igisirikare no gushinga umutwe w'inyeshyamba ibyaha yo ku giti cye yahakanaga. Ikinyamakuru Media Congo kivuga ko yarekuwe ku mbabazi ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi akazamurwa ipeti mu gihe gishize ubu akaba yahawe akarere ka gisirikare agomba guhagararira. Mu byumweru bibiri bishize Perezida Felix Antoine Tshisekedi yashyizeho umugaba mukuru w'ingabo mushya Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha naho yasimbuye General Celestin Mbala Musense. Itangazo ryo kuwa mbere ryemeje ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ingabo za Kongo Kinshasa zinenga kunanirwa kurandura imitwe yitwaje intwaro yabujije amahoro burasozwa bw'iki gihugu ahubwo ikirindumira mu kunenga no gushaka kubeshyera u Rwanda. Nitwasoza kandi tutavuze ku nkuru yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yongeye kwikoma mu Rwanda ubwo yari ari mu Bwongereza ahura n'umwami Charles wa gatatu umaze iminsi mike yimye ingoma. Uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kugaruka ku ijambo yavugiye muri ONU abwira umwami Charles wa gatatu kakwiye gukoresha ijambo afite mu muryango Commonwealth akabuza u Rwanda guhungabanya umutekano muri Kongo Kinshasa. Uyu mugabo ari gukora ibi mu gihe mu 2023 hiteguwe amatora byateganyagamo kuzabura amajwi kubera kubeshya abaturage no kunanirwa kubakorera ibyo yabemereye. Ni mu gihe kandi ambasaderi w'u Rwanda muri ONU aherutse gusubiza ambasaderi wa Kongo muri ONU ko bizwi ko muri Kongo buri kwagiye kwaduka amatora abategetsi baho bagomba kwitwaza igihugu runaka cyangwa se u Rwanda kugira ngo bereke abaturage ko batananiwe gukora imirimo ahubwo ari ibihugu by'ibituranyi byatambamiye iyo mirimo. Bana natwe buri munsi ukanda subscribe kuri Intego TV.